Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Lar sab Dr. Hari Babu Kamam Batian Indian Armed Forces atanga India Rama Women Aid Camp ADC Masaberatan Squadron Leader Manisha Padi chu Mizoram Ras Bhavana Thok Turina Ruat. Health Department chon China Rama pneumonia Shileng chungchanga chi aina tur omlo ma se atul anga loin po cha aloin bo sai anga thu soi. Naktuga Telangana State Assembly in thang turin in boss na pe felani to. Sarkar lai puicho meretete ta na bu fai thona sem scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan An Yojana PMGKY chuna kum January khata tringin kumnga danga potsei. Lar sab Dr. Hari Babu Kamambati chon Indian Armed Forces atanga India Rama Women Aid Camp ADC Masaberatan Squadron Leader Manisha Padri Sani sompanga Bets Indian Air Force Officer chu aruat. Lar sab chuan ADC pani zinga pakhat zokatan Lady Air Force Officer aruat chungchang soin he na poimo tak thok tura Major Officer ting chu thilchin chhia tlak ani mailova Major ten mipa te chauti thei anga ngai minol puitena an ngai chin mu theilo indai dana bang su si a kong sang sanga an ho ting the ni ti tilang tu ani ati Squadron Leader Manisha Padi hi an Vain Khan Anna hi zoma Ras Bhavan Mizorama officer le staff ten email share tin hun nan manghalani he naron tho ma hian posting Pathum Air Force Station Bidar Air Force Station Pune le Air Force Station Batinda ate alo thokto ani tun naya Myanmar sarkar se paile me pui se paite lialai pi le che velana sataka anin ka nu animin khan Myanmar se pai somthum te chu India Rama aron tlanin Lucky Assam Rifles te kota anin pe heng Myanmar se pai Lucky Assam Rifles kota impeta te hi tipa Assam Rifle le tipa police ten Lucky Avalamin Dukin Khan tipa tangin Indian Army helicopter mangin lakani a Zingdar College chan ve khan mi sompanga shoi photani a dar somle chan ve mi sompanga dang an vain mi somthum telakani a anral thom te po anna tel ngal vek ani kan correspondent thun danin Myanmar sipai te hi tipa helipad atangin Manipur more alak phayan ni a heta tang hian Myanmar tamu pan puyan ni ang hemel chungchang hi si hadisi le SP te point ngai venin atulangin ma anla ani Health Department Principal Secretary PS Thelorot Kimichuan China Rama pneumonia Shileng chungchanga Sarkar lai pu Ministry of Health and Family Welfare lamin atulanga loin po cha tura anon shia tir thule Mizoram po loin bo se angai thu soi he thui voina SAD conference hall Minako ahova China Rama pneumonia Shileng mek chungchang le he Shileng la ka Mizoram him thena tura malak tulte soi hona PS Thelorot Kimichuan soya China Rama pneumonia Shileng wanga no sen thi anom thu soin Sarkar lai puya Ministry of Health and Family Welfare lamin atulanga loin po cha tura shetirna anti chu awangin anni lampo anen bo sai angai thu soya Ministry lam atanga le kharon kala po tundin hmuna chi aina tur omlo thu an ziak ti soin me puite chu chi ailo turin acha ngalani COVID tripui len lai in kha ishoina dan te kha film khurthila zom tur chin te ngai tu a health sector a thoktu te din mun le damdoi manro ne te laun cha chiang tura shetirna ton ani thu soi bok Health Department hotu da chuan China Rama pneumonia Shileng chu zirchen mek ani thu soin tundin hmuna India ram tan lau thon tur omri lowa alan thu donani a chuti rualin in thada chung silova India ram chunga abik takin Mizoram na state sang te din hun thli thairang tul thu soini voin thut khoma hian Health Department noya thok tu sang te din hun ba ka dam do in sang manro ne tere dam doi kol mek te din hun soi howani a atulanga in thom chaktan tu te harel ani bok thut khoma hian Health Department Special Secretary Puvinay Kumar Principal Director Dr. Vanal Somabaka Health and Family Welfare Department hotu diante antel ani Kolasip District Consultative Committee DCC chu Vain Khan Borsap Conference Hall Borsap Pujon LT sang hovin an thukhoma Borsap chon Banker le Land Department te chu mipui te ta na rongbol ani hreng turin cha a mipui ten harasana sang an nei te chinfel sakzel turin a fui baka meeting a department poimo tak te an kalo chopeti thule bank loan lama CD ratio hniam tuk chu quarter thara he aya ma sona nei turin banker kal khomte a fui ani thut khoma hian September quarter thile na le special DLCC gar KCC abian nei chungchang soi howani a he huna hian Nabard bot sai potential link credit plan PLPS kumsani somni pali somni pangale khabu
Kolasip district tana siam chu DC hian atlang zangal bok ani financial year sang ni somni pathum somni pali in car September sani somni pani quarter top thenga annual credit plan lotina chu za somni paruk point period ani thu tarlan ani bok Mizoram luidung anung cha thum hal injirtine le sanga khoi tu the training riverine conservation awareness campaign come fish farmer training chu voin khan New West Phailang abot saini he training hi agriculture department noya green ag project tele fisheries department te tangko pen bo saini in training a hian Mamit district sanga khoya izong te chu khoparuk West Phailang New West Phailang teirei khonai tuirum dangparem puya tangin kalani hehuna hi Mizoram lidunga nungcha te hum hala tul zia te soin an hmalang na tin renga khotang shoi tu te na thohona tha ne poimo zia tarlan ani chanhulama common car breeding thupui mangin sang enkol dan le achi song bol dan zirtiran ni pond construction and management ti thupui mangin dil siam dan le song bol dan te alem nen zirtirna pek ani bok voin khan khozol borsa pisa khozol district narcotics coordination center and court pe chu borsap pukela ro hlu hovinam thu khoma he huna hian khozol SP pulal chon thangan an district chu encore da district ti thaberpol ani thu soya kumin october le november ta chuin khozol district a ruiloman omlo ti ta langa in than vok veta zu cheng no som pathum hu manani thu ta langa police tan chu siamna mun le lir thei te enfi in special drive ngor taka ane thin thu po soin khozol SP chuan khozol conserving in anti drug squad an din thule special drive against drugs and liquor chu thamasani ko tangkhan ngo taka kalpuyani thu soibok ani thut kho ma hian drug awareness campaigns kubin chungin khosomni pakwa nei tumani thule SP lamin kumin chunga awareness ane theital ona khuwa zong te chu December thachunga nei manvek antum thu tarlan ani Kuki zawde tana Manipura in real bol na shan ngetin voin khan ram chunga khopui le thingtlang ko sang somni paruka mi pui thanem takin kong anzo he kong zoi zo united hoi hot ni in he huna mi pui pung khom de chuan Manipura boina chu in real bol na shan an nei chawa chin fel the ni thute meitei sarkar an du lo thute le tribal area sarkar shan an du thu ba ka boina chin fel wat ani lo chuan an chol san do lo thute in an awruala kuki zo namte chuan thasari chung ti do na sang an tor to thule Kuki le zote tana meite sarkar en kol Manipur state chunga ngai ngam taka nun man chu be se chi po ani tolo thu an soi ani Assam Rifles le nedo te tangkop chuan medical le engineering entrance be tur na pangte bo senator Sentinel Center an hong he center atana suma mo hi Axis Bank in tumdona full time residential program ni in na pang somthum than chu ani tur thule heng no pangte uluk takin competitive exam ma sontorin cherni don ani he center om tur hian miza somret production exam bein heng zinga somnga pakhat interview ma sondona hemi tang hen somthum khanchu anni a khathara train class an kalchan don ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani naktu ka Telangana State Assembly in thlang turin invoice na pe felani to zingdar sari tanga ta daruk chungin vote thakani ang Telangana State Assembly a hian BL sa som pakwa oma vote nei hi mi viable chathum le noi somni puruk chungan oma polling station singthum sanga le zaruk somnga panga oma heng zinga polling station sing khat sang ni chuang chu ven luk nga ya da ani election commission chu internal file a thiang hlim om theinan rom han sang asiama state headam te nen anin ri na la ya ven him na khau tak kalpui ani Central Armed Police Force Company zathum somseri panga chuang tir lu ani he bakan Telangana Special Police Company somnga State Police singri le sanga chuang le Home Guard singni sangthum le sanga chuang ven him na thok tur da ani Telangana State Assembly in thana hian candidate sangni zani samkwan oma in thani kil thuma tanga in chu tuni in Rural Lai Bharat Rasta Samiti BRS Congress BJP te anin beyang Sarkar pui chu mere theite tana bu fai thona semna scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan An Yojana PMGKY chu nakum January khata tangin kumnga danga potsei he scheme noi hian mere thei viable samret pakhat chuang tan thatin bu fai ke zinga semthina ni voina union cabinet kom chon hetuluk na hi asiam thu Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan apuang ani Chanchinthar charti topna na tlang pui Lord Sahab Dr. Hari Babu Kampam Batian Indian Armed Forces atanga India Rama Women Aid Camp ADC Masabretan
Squadron leader Manisha Padi chu Mizoram Ras Bhavana thok turina ruat Health Department chuan China rama pneumonia thrilang chungchanga chi ai natur omlo ma se atu langalo in pocha a lo in boss engai thu soi naktu ga Telangana State Assembly in thlang turin in boss ana pe felani to sarkar la puicha merithe ta na bu file thona semna scheme PMGKY chu nakum January ni khata tangin kumwa danga pot sei chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani